Khubor Baro Shakatuk Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Minta Kasni Kilong. Kinmau Banduai Minstep Batchua Bantia Banyo Jingerku Hakalawi Jongpi Sanbor Chulai. Hakasni Khas Dang Uba WD Mersing Naka Digital Radio Shaka Television Network Haripoi. Ailang Kanuksai Kiwe Bikin Lebha Gajing Puli Jongki Kentu Emily Ko Umsning. Bat lapan light fight ba eka music video borsing kabalong kawin nakijingwai nakafilm kaban semi shen. Bat mintangin pash ki khubor bakam penya. Menteri Rangba ka Meghalaya ud Konrad ki sangma menta kasngi ulakentu ikinong rep pekentup ikinong ri jingri bekin pendon kambakla ya karam bekishim na kasorkar. Menteri Rangba Uloong bakani karam bekishim kalong bekinang penyar ya kijing tre jing kata jongki kenang bakani kanyarap ban kentiu ya kamai kaji pada kayok kakot jongki. Konrad kisang mau lai thu bakasorkar jela kalala ban penkiu ya kijing pelut jongka hadu lai puing na kasispa. Uloong bakani kalong namar bakajela kala ban pentrekam ya kapisa bakayok na kasorkar India. In a nutshell, I'm just trying to tell you how the last 4-5 years have gone. And because of this, we have seen a large shift in the overall spending of the government. And today, as I said, we have almost increased our spending the last 5 years, 4 years, by more than 33%. And that's huge. And I expect that this will go further higher up in this coming financial year. So why are we doing this? We also realize that while the expenditure and the infrastructure is coming up, two very important verticals, I won't say sectors, I'll say verticals. Two very important verticals is the social sector vertical. When I say social sector, it means health, education, social welfare, and other aspects. And the socio-economic sector, which is economically driven but socially inclined, which are areas like farming, food processing, veterinary, even tourism to that extent. I mean, having economic activity having social angle to it. These two verticals needed to be pushed to be able to take advantage of the overall spending of the government that's happening, to be able to trickle down to the farmers at the bottom, to the public and the poorest of the poor at the grassroots level. Till we are not able to connect these two dots, there will be some gap in the actual outcome that we expect, which is to make a difference in the people's lives and bring up the livelihood level. So we may have good roads, but if our farmers are not able to take advantage of it, then half the purpose is defeated. So we may have good buildings, but in those good buildings, if you're not having the training programs to train our farmers, all the other activities, then again, we are not achieving the goals and utilizing the investments that we have. Habakren na kanigisngi Menteri Badai Pet iki kam rijingri uba Sanbor Chulai ulapan pau iki jing sngongo ika sorkar India kabala ailat ika sorkar Meghalaya ban penteri kam iki nika skim ban kentiu ika yok ka kot jam kinong rep. Jadi jatuh suruh harus nolong Chief Minister, harus nolong Prime Minister. Dr. Liet Abdul Kalam berdiri Khubor man step karbon dipisah white powder. Utrecht itu boleh mesti harus nolong saintis dan presiden juga ini. Tengah orang simba, Utrecht itu boleh terluka, mengkurkuibi. Nara skim opinion, pensas crowd, Utrecht itu boleh kurku, but mo kumbo kektian nongway dong from ocean depth to mountain top. Nggak sobanai kuliah kerbangu yai bibi menjadi belai kecil ruai, kayak. Jiwai apa yang God will take you up from the sea depth to the mountain top. Tengok kumbalong mana, kumbalong Narendra Modi, kumbalong Abdul Kalam, kumbalong Dr. Rajendra Prasad, Presiden juga ini pun ini berdua. Tengah masuk tenak ini bangawan nak kaya sayur banyak. Dan lembang dengan sini ada Christmas gift kebiaya ini kebasa kalau kebiaya Tristom kan mau bawa ya lagian hanu nak balang kan mau diikai ikut bahu lagi dengan Bible dengan Ramayana dengan Quran dengan kita dengan guru Grand Syahid dengan kot kentang bahu
Kihikay gaduh kawa hawa pikirnya warga penduai sisi bersuara pikirnya penduai ketika doi ba paman kerku ya kalau itu ngalung pi. Ko-Office District Horticulture Officer West Jantes Jiwai Pelapelong ke exhibition beshisngi hachut waku Indo Sports Hall kum shibenta ban penirong ki marrep mariang bakentup ikijur kisintiu bat kiwei balapenmi de kinong rep jongka district bad hakajuk ka poru banang pensngau thu shu ki pat nyong rep halor kumno banang la ban kentiu shu ya karep karyang. Udi Lingdo Horticulture Development Officer West Janta Hills haba pensngau ya kajingmut jongkani ke exhibition uloong bakani kesngi ke peniru ya kajingjob jongkinong rep hakikam bakilale la kalong hakarep jur thung sintiu rijingri bat kiwei bat kibenta bay day bat karep. Uloong bakini kajingthung bapenmi damaki Kilong kum kaspa ba kum ta don kamban penne pensa da kabas sumar kamtam hakum kini kipor kejingkala kesun beneng. Nakaliang ukong san jogani kesngi u Andrew Shulai MDC habakren uloong bakum kinong rep de ban ngau sarong ya kakam namar beki de kinong pendap jingbam ha ke imlang salang batru ki bapenyo iki vitamin beper lingba ki jhur ki so nakabenta beki briu kinyo ekamet kapat kabakot pakhya. Yang ini pun ini pun jual ngayu rap her. Tetap yang ngayu rap duna kini cet tampana rap duna kini cet wan rap duna kini cet seru kabter kom idang kian ngap te kan ini ngayu rap her. Te boleh lihat departmen gitu ki coba yang cuaha yang sem ngayu duna itu lawan ki MKM penmi bu rap ya kamet kepat ke yang i. Dan ni step event sesin ka jingero ya ke department yang orang kawi bagi ke organize ya kan ni ke exhibition when liang yang ngana wa albo ya ke cikentu wa yo kan ni ke por kamar kelam ni ki sehat ke kelam ni ibikan orang lain ke por kita yo man pi up to date tau li tho tip yu nei chulur limi siki lekali ngats kamala da jingkali yang pi wan vip u kila ibatai gi pi kaman u penpa penmet ya karep karyang yang pi ni por dam da ni por step iku play sesin yo rohi be kam ongan ni ngawan hai ni yo kwa ko vi ka message pop ap wa pi ham khen nyao down te wan le yuan wan han rai kun mo ba pi to wa pen biang pendap ya kita gi nutrient sama nyao sarong e kam yang pi kre de ba let them meet any cam or tung tep yang pi it's camera let them mp ki bru ki ulum amu yi pun biang mandap amni mam ye pun man mi pun ha ya ka bam ka di ya ka u chuna ka met ka phat yang ile ko chat ko kya te leng ngadi te kan tin e ko blai bi sin ro ya ro ka Hadin Shis Nempura Jongjing Pili ka Ritual Digital Radio Hariboy District Ban Shakri Shaki Patpa Katay Kalat Pathai Khubor Lingba Kajing Start Internet Kinong Penya Ya Katay Kalat Pathai Khubor Gilarai Ban Kintiu No Ikarukom Shakri Hagajing Pathai Khubor Dakabapin I Dikidur Omtang Kisur Uba WD Mersing ubadi utrai jangate ka Ritual Digital Radio habakrench kilat pathai Khubor hanongpo ulay thuo ba nadu ka khanriu turik nopra insdang no da ka television network umshu tang ka radio network ba dia ka new long ba insdang no shen knang bakan ai jing shakri shaki patpa kum ki TV ki badon ki program bapher kan thup ki Khubor ki surjing rwai ki drama ki kamrep kamriang ba kiwe kilat pathai Khubor jang ka juk ba minta But lawan ban sakilang daw MLA kanong po constituency uba Miral Bonds aim uba WD Mersing uba longru utray jang ka Riboy TV channel harengkat kinong kam jang ka Riboy TV channel kiri urang ba kitemen basan lembat ki bahaya ngasem jang uba WD Mersing Pada katay ka ju hi kasngi laot ru yuki kuban longkum kadak ka jingle kemenya ka lingko singi ka kabasaw pakandai snem jang iba WD Mersing Ibu mentah kalau bahagian lain ada kena kekerja channel kebetulan lengkap berkadur dan mar kata ni lengkap berketim jungi hi berkuai nilai lumlang bernilai syok berkat nilai rai ban persenge no ya ka Riboy radio hagan ikasti country terik juga sembar arhajar we berkene ke ikasti ke jindap sistem pura jom kene ka Riboy radio hagian ti ke jungka banang ne syakmat pad in ron
hak GMT jongka ribhoi TV ke jungi te ke jimut ke ba khama ke ba ni don galong ba kumno ban kintiu separang ya ga ribhoi ke jungi hak ba ki paiba jong ribhoi kila bani I ya ke channel ya ke jitri kam ki babun jong ka imlak salang apo jong ribhoi kamtam ke jingi de bat ki kam ki bani habia dekat departemen ba fer jong ribhoi dekat bagi Madam DC, dekat bagi Departemen Beper la galong ke Polis Departemen, ke Polis ke jingkot ke jingkia, la galong haka Pule ke Putih, la galong ke Linti Sengkin, la galong umpam umdi, la galong haka rep karian. Kano ke bangi, le ke kamar kentiu ke ribhoi, ini tre dekat bat Departemen jong ke Korman. Haka juga porro kene ke channel ke jungi don ke jingang nur. Masa kau galong ba, ini sim mentaru haka jingi de berkecing im ke kerja sim. Kecing dia boleh im boleh bersisia. Bagi don kecing temu, bangin sakhat ru ya ki pastor, kita menbesan, in khot ya father, ki sister, bat ki ki evangelist lana ki rembak balang, makin ai kano kecing keren, kabri nak ketin ke jung boleh lembag ke channel ke jungi. Te haka ke por ke balangkot, nak liam jung aku her juga tim, saisin pan ai ke boleh lang ya baro. Kibala yadon bentalang hak ni kasi ban percikannya kini kejupli kini TV channel kejungi. Pasai sin ngai kublai kipo kerjang ya ketim kejungi baru kowe nadu iba kerjaan supaya bade director jungi, ba shan berterang bade sound engineer jungi, minta iba founder sim bade news editor jungi, minta iba man mardiang bade kameraman jungi, minta idon ba wan prang sim bade office secretary jungi. Bat iba perkat biang por mudur di wastan sound engineer ke jungi ba kini yo ya ke jingkoi ke jingkia ini tre de ke ju ke jing ke khat namta ban pertelu ni ke kam ban kentiuru seprang ya ke them boy ke jungi tangene ke tini Kesing samlash nong rim jermi hapok kejingalam uba ES Mauli kumu Presiden minta kesengi ke khatnyau terik nokpra kalapen kup burom ye kisan ngut kisamla puli ki belawan rakna me kesnong haka bagi lapa sekekedan Secondary School Living Certificate SSLC jong snem arjar arpui ya kabala saki dari jingdon lang UMLA ke umsning constituency uba Jason S Maulong kum ukongsan haka jingedon rengkat lang urang basnong uba TA lapang u Presiden keseng samla uba ES Mauli lembat kiwe kiri urang ba kilong kemi longpa lembat ki khun samla nalor kita kisan ngut ke belasya pen kuburom. Pada kata kejuk kesengi UMLA ko umsning constituency ulai yo ban play artli kampen roy hapo kata kesnong ki bakentup ya kejing maramot ya kitin jong ke LP school ya ka balapen mang lengba ka SRWP scheme bad ya ka light wiring ha ying door bar ya ka balapen mang lengba ke MDC scheme. Kermo la shai pla belong ki engineer la shai pla belong ki doctor la shai pla belong politician lele kam ke. But kano ka jing ang jong pi wat pilihan oi. Try shito. But habang ajukran kaleng saudong na try ni pipek ki video kaleng saudong ngajuong ma na kadiga kam ka sposa ka puli buti ngajuong ki tang ka wei ko pidong kam long pi day belong discipline. La ka bam ka di mente bhagano ko por ka thya ka dam mente bhagano ko por ban puli ko de ko por dan lala ka benta ke. Ni di belong discipline. Saya nak milong disiplin ni jangan pergi kon samla berde. Nade hata nak kon munta. Yo on kai so jo jo. Bagai long kata, bang ia pergi sanbun, bang ia pergi yuksa, pergi don disiplin, berpisah pas bah. To shim ni akan ni, mak kabur dia yo. Bagi ni ki hap ki boleh hang ni asno kap tak. Bakal orphan boleh. Ni tak sanbun. Ni wahaman permisu muta ki keluar jangan ni kasno. Nang ni asno, nang ni na po district hiburan kawai. Compare. Kaswas, puli putih, nah, haka egi bidang interest. Pigi, khol samla ki bidang hamne. To shime kata inuksa ibadat kabak ayah hamne. Bang aku akan kan ko benda kabak ah. Ikilong ki bidang hamne, kilong kabak. Pi ye ki khol jumla de, lada hindi ki di samgot ki be rumah. Push ki. Ay ki kata kamen Mar haka juk menta. Idong kami ka jingdang jingsta. Kat bagi nang ya cukmat kan jingnang jing start kon kotor hadu kata mereka jingnang jing start judo nang la ban kini oke judo nang la ban kini jingnang jing start phi gilong mi ki beran ne gilong pa ki beran ne par fa ki kon som la ki beran ne
Rishtam da bingan but ya ka ek bapidon tumu de benar kata ka jing ang no kumudi ong da akte fire in the belly de belong kum ka Uway na kinong punmi film bapaw kmat jang ka Meghalaya ukiki Garrett ringkat ka jingidon lang jong MLA uba HM Shangpliang, Father Michael Makri, SDB Director ka Don Bosco Youth Center, Barikong Elizabeth Marbanyang, kila palat pat ba ka music video ka bala ay kerteng borsing, ka ba day ka way ni kijing dwa jong ka film ka ba inspin mi shen. Ya ka ni kijing palat ka music video la pelong ha Don Bosco Youth Center la Nkra Shillong. Congratulate Kiki and Wanri and all the team, no, in Akli, in Duai, in Sumu you play, na damda kita kisap kipong kibo play la ay kini kena samlai jumi. I can see a bright future because our young people today kena samlai jumi menta. They are so talented, and definitely with the blessings of Almighty God, with the blessings of He who has given us that gifts and talents, He will definitely make us reach farther and farther in this industry. So as we implore the blessings of God, we acknowledge His presence in this moment. We thank God for the gift of our leaders in the person of HM here, and many others who supported our young people so that they may come up in life and give glory to God. May this music video that is going to be released today bring of our leaders in the person of HM here, and many others who supported our young people so that they may come up in life and give glory to God. May this music video that is going to be released today bring more young people to unite and to bring change in our society. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. Reverend Father, Kong Elizabeth, Arif, Kiki, Kipajungi, Kiwi Kiparlok Maro, Adap dan Nisa Kemen Sisham dan Janmiet Banyadon Beta Pi Hakaneka. Janmiet Bangin Pli Ba Yakani music video Kaba the produced by Kiki Badi Wanri. Adap dan Nisa Kemen Bat Kerjing So Sarong. Kong ba Nanyui Bakini Kon Samla Jungi Na Ka Jylla Jungi Na Ka Jungi Kibadan Kasap Haka acting Kibadan Kasap Haka directing Bat Kujo Bakidon Kasap Haki Rukom Ka entertainment Amdai Kasin Kawan Nungkom Kibangila ya Kasap Jom Kini Ki Kon Samla Jungi Ila Jui Haki film Kibaper Ka film Kabadang Yai Menta Ka film JM Kadai Kawai Na Kita Tiang Nuksa Kabangila Menginyui Ya Iwanri Bagi Kiparlok Jungi Ha Karukom Bagi Ap Iki film Nakwa bangan ong tang si kentien ba hoy kathan jungi kadap da ki khon ki samla ki badon kasap kene kasap ka ba ki don lese idon kam bangin pensulur nak liang jungi kum ki policy makers ki badon ha Jylla jungi bor-bor ngalaju yeng dia beta jongki but yung tagasap ka juki ngalaju yai kren ha ka dorbat ka an ngalaju yai kren ha ki platform ki paper bang idon kam bangin ai ya kata ke space ya mentakin ki kon samla jungi bakin yo ba kindang roy ba kindang kiu ha ka kerdan jungki ha kene kalain jong film bat ki acting na kalian ke sarkar ngalajubu ke jing dawa ba ke sarkar kadai ba kan ai mesim kini ki kon samla jungi da ka ba ai ki lan ya ki ba kin showcase ya ka talent jungi kumbang itip menta ha ka Jylla jungi wat tanggawi ka hall ka ba dedicated ya kini ki kon samla ro umdan ka ba songsi kalong ya kan ni music video ladang idon kam balane di ki film ba kini ki kon samla jungi
Kishna la niki am. Bat dak itu ki khubor ngila poisha kabakut tak rada pengin syam biang khublai shibun.